Ko flash mom. Ko KALAFI MOALA. Ko filo AKAU'OLA. Malo e lau maria hoi, pe moe e lia tōku tau pia, mo mea mai ki proklama miniti e tōnoa kui o e wikini, konga uruaki ini, o e proklama miniti e tōnoa kui hini pe mo KALAFI MOALA, ke ma whakahoko atu a e proklama ni. E kalafi ko tui e leo ua ka Matu'Aki a e proklama ni hatoi whahinga mea mihi COVID-19. O pihe ke tau hangatono e pihe ki a IKAI neongo, o ku ono mo ni ku whaloloma, hange hatoha po uhi e whunga e whanua, ko mo mea mai bimi ai, kei ngata pi tongani, ka pihe ki kai ngatonga I moli. O ki kai fo ou ai COVID-19 ngai whanua, kana e mahino e toka ngai kina mai a mamani, ni mei ulu I ongo ai fuafua haku mai a COVID-19 ki tongani, I he ngahi whanua lahi moe nao ngahi ongo kehe, I e taimina hoko e mea koe ni. Kei ke, te utuanga kalafi ki ne kamatai mai a kawenga mahu inga o pereperengi skoini ko hoko ki o tau ki whanua. Mahalo bito whakaosi pe agu hange koe agu mou mea ai ko tu utamai e coronavirus ki tongani. Na hoko ini I he tu utamai ki tongani I he wakapuna na e hau mei Christchurch I Nusila tu utamai ki tongani he pure lulu koe au wiki ko si ae koe aha ua fituia Novema. Pea whaihono tesi anga maheni ka atoa e kaupāsese, pe koe kaupāsese toko wangi au tahanima na nau tūta mai, pea tesi o whai koe hono mau mai koe ai o la we toko tahai. Na e mau, I he aha whalaide ni, pea whai e pehe no talaki he whalaide, ko toko taha koe ni we toko taha ku mau, I he coronavirus pea ku tesi o ku positivi. I he hiri koe no tesi e kau ngā au koe ai putunga e mo'oi. Ko pepe ku tau ilo ki he toka taha koe ni, nai mau o pehe, na iai mo ne kau ngā wholau na nau ngā o e whakamisinare, ko toka taha ni mi he seasi koe o e tau iko seasi māmonga, ko e toka taha ngā whakamisinare ia na nau pehe na ngā whakamisinare I Afrika, pea wike ono nai ki mua, pea whakahoko mai e wholau na nau tuuta mai ki Nusila, o tatari ai, ke nau wholau mai he waka koia o Pule'Anga. Pea e au mai koia ke pongpongini ko o si mau mai ai hingoa koia o e Talaboni, kono hingoa ko whaiku paongo, elda paongo, I he ui koia e he whakalakanga koia ai siasi, sai nai osipe koia hono talaki koe mea koia na e hoha I tongani, ko uhi whoki koe pehe sai, koe kau ngā wholau mai, I pea moe toka taha koe ni, pa kuto whakaukot me whoki si ka inga, koe hoa e tolu, ai puna mai koe e wakapuna mi Christchurch ki tongani, pea kunau nofo pehe fo I lohange ha loki pe koe taha, kauai e talavou koe ni, pea koe whehu I lewa ko haina e nofo ofi ki ai, koe kau ngā wholau, ke whai ano tesi, tai tesi kātou me whoki nau tolu, pea o mahino o negativi. Kai whewhena e ki nau tolu koe I he malai wakapuna, hange ko toa taha koe ngau immigration ni, koe kau whakauri, koe kau custom, mga himea pehe. Pea koe mau koe whamatala me potunga mo, osi whai kātoa, ngā ue ka no teso ki nau tolu, pea koe peke toe pehe ke aia tahai e test positive. Pea koe ai e whakausina e kore mai ai office koe pareimia, e tuange moha ki aho koe, aho whalaide ni, nei hoka e mea, tuange moha ki aho ke whaiha nau ngā ue ki ai, pe koe moni te rewa, e lava rewa ke tuku mai, ai tala tutu ni ko hai me e rewa, ai mea e hoko, pe koe moni te e ko ane awhia, na e whai rewa, ai tala tutu ni kua pau ke lockdown ni, ai a kono uhinga, kua pau ke o mai e whakangata, ki he ngai mea ko ia e te ala whai I tonga ni, pe ku kamata ia ane po, tua po, koe osebi te taha mi he taha wā ane po aia koe hengi tu site ia koe aho ua o Novema pea lere ai pe whakatangata o toki taofi mai I he aho walu Novema I he tua po koe ia o e aho walu Novema whaasi te ria pe
na ugiai hanihi te iai ke na whanongo ki whakaiki ko ia e ngongo ko ia talanoa'i ai pia we puke whainga ni na whanongo mahalo konga ka ko behebe o ku Fiema'U ia ke taki i lere mua o sio puke hakoa ai na tula e tauwhi ko hainga he mea o tauwhi ko mene o MAHINO he na tutuni mai ko lockdown ko ni ko tonga tapu pe ko ke kaua ia o tu motu ia ko tonga tapu pe kamata he tuapo anepo o lere ki he tuapo ko ia o e ahavalu o no me mai ko monite kahau ka uia ngai ulise ngai umea ko ia u fai ko FAKATAPUTAPUI ka ko le beke ke lele mai be ka to ki tata na ka le beke tatala no mo ko ha ngai mea ko ia o FAKATAPUI ko ha ngai mea ko ia o ke whakaatape malo pito e KALAFI ko mea mau inga au pito ke la de ai ko to ko la hita ka kai fono e KALAFI u ke nau nagi ke nau whanongo ka kato na tolu ki umea ko FAKATAPUTAPUI ai o mau inga au pito mea ke o haki ke tokoni ke ka kai fonua ke nau ilo i umea u FAKATAPUTAPUI ko koko ko uhi na fai ko hata e mo ua noa i ai ka ko mau inga ke ilo ki ai mahino pene ke ni i ko lockdown ni mahino ke ni i ko e valu e siasi ki he ono hengi ai ko hange pe ni ka inga no extend pe ko no te whakaloloa e ke fiu ko na kamata e tahaua tu apo i ni ma ka inga te kamata e tahaua kamata pe valu e siasi pa confuse ke ni o be ka lockdown fe ka pau ke to ki valu ke ono ai ni kone e tukat e KALAFI te ki tana kwa sa peni ko inga ka ke hoko tu ke me mau inga ko ka inga ka pau ki whakaukau ma wahe Matu'Aki me aliere o aka pe ia e koe na whanonga mau mi hake KALAFI ka kua pau ke to'o mea koe ni mahina pita pe o tohi lai se ni kua pau ke to'o mo mau foke me aliere me a whakaanga mahen pe ia koe o koe checkpoint hi ala Pule'Anga ko pau ke show e koe ho kati koe huhu koe ula ki ta ofi au e pongpongi ni checkpoint na e whakau koe vai ni koe me aia o eke ko o kati huhu ai ko ate au kainga na whai ku ke whanonga ka hawhi tu to o mea ka whanonga moia KALAFI te whakafokat ke te koe ai koe kati whango ia koe hange hano ko no whakamo ni ko te osi huhu e ko mea ko no whawhaka ko ka fe ka pate au kita koe ka hate kati ko ha whahinga mea e whai malako no ta au kita to pe mai ki te whoki api ko mea koe no toka ngā i KALAFI ne ke ni hone mo ko ia te au mau kiu loa mai pau ke toa ke mea ko show ke polisi te ki whatonga i ha mea lere o whakafok mai mi he polisi whakatonga i mea lere whoki mai a ki mua he polisi ai koe hola hi na au ke polisi ka kunau hanga hike hi ngoa ai ko awena haombo ka tuhu whakau pike ata ai ko ni ko hike hi ngoa ai ni ko e na ke hakat huhu mo ai malo i warning he ke to e Faufaua koe foi poini ke e taha ono e whakaosi na e whai koe ai FAKATAPUI pe koe leo koe ai Commissioner Polisi Lord Filakepa ko ia na de whakahoko ai whakamatala ko ia na o mai ko ia me konfilinis ko e ka whai ngongo ka tu be mo ke to me ala Lahi o i kai ki whakahoko pe ko whe poini uluaki o le ki taha ono mahalo ka mea mahu inga taha pe i whakatangata ko ini ko e tapui ko e ke to e whai hanga i whakatahaanga o gai hatoko Lahi hanga ko ini kansere ako tutuko ya ko i katohi wiki ko ini ko mea hano wana e whaike nau lawe hang koe lotu ko ngai whakatahanga whakasiasia o kau moia hono FAKATAPUI ko mea be whukia i ngai siasi ko whanongo i sasetaha na was whanongonongo iyo e tapui ngai whakatahaanga nga mahini kai whakangofua pe whoki ke whaiwhagi whakatahaanga hangeha klasi aho he siasi wesiri ana o whaibe i api ko ki toko si be ko no lo be ki hangeha whakafamily ka koe taha whoke whakatahaanga Lahi o whai e whonuani koe whakatahaanga ai ngai siasi o lotu pa o kau i he whakangata koe ngai whakatahaanga kehe hange koe sipoti kanseri katoa ngai mea koe ia koe whakatahaanga whai koe ai katoa ngai mea whakasipoti mea whai aho me mea behe kau katoa whakatahaanga kotoa be ui ai hatoko Lahi kakai kanseri katoa ia
Pea koe mea koe ko kei whai be ai tuku mai o e whakataanga koe hange ko uhinga ko ha mea whakaeiki pe ko haputu o nau tuku mai ke ngofua e toko hongo fulu i loto i he mea whakaeiki mo e toko uanoa i tua. Koe whakangatangata heke u whakahauko ki ai. I he taimi tatau o kui ai ai whakaata. O i ngahi mea ke whakaata ke tokoni, ke he kakai, e hange koe nau ngahi Fiema'U, koe Fiema'U whakatau e whangi mea tokoni, ngahi Fiema'U e whangi mea vivili koe ia ki he mo'ui i api, koe ngahi wharekoloa whakamu vete, koe pe ngahi wharekoloa whakamu vete, tenau ke iawa pe ke whakatau ai ngahi mea koe ia. Hau ke whakatau e whangi whaito'o me he mea koe ni koe pharmacy, pe koe chemisi, koe ngahi mea whakapanke o kei lava pe ke whakahoko ai toho paanga mo e whangi mea pehe mea kotoa pe whikaaku mo ngahi Fiema'U vivili o kei ata pe ke mbau e ngahi mea koe ia. Taofi ngahi ngawe anga inihi, tuke ngahi ngawe anga koe ia o ku whai koe o ku pau ke ia ai Fiema'U vivili, mea ngahang koe tamate afi, hange koe ngahi polisi, mo ngahi mea pehe o ku kei malawa pe. Na e kaufuki he mea na nauhanga o whamatara e mai, kai ke ngofua, ke toi whai ha whakatau alo ka holo, o ku taofi au pito e mea ko ia, pea o ku lahi pe ngahi mea o ku taofi, kai he taimi tatau, o ku ai pe mo ngahi mea ko lava ke whakangofua ke whakaata pe ki he alu. Koe kore manau tolu, talangofua mua ki ngahi kore mo ngahi tuutuni koe ni o mai pe Pule'Anga ko whenga pe ke Matu'Aki a ki nga tole KAKAI. Ka koe taha e mea o ku pe o ku IKAI ke ahi haofu ai whoki whakaosi. Ka koe hili pe koe ia hono tala mai koe i he whalaite ai mau koe ia toko taha koe ia pa mo e coronavirus. Koe mea na tau sio ki ai whanu koe e KAKAI he nau alu koe ki whremahaki ke he huhu malui. Na o sio mai e whamatala me he patunga we na owa he toko uafe i he foi whala i tepe na nau huhu malui. Pea ko hiko toko lahi koe e KAKAI na e hiki mai lewa he huhu malui me i whremahaki koe ki toi whai ia ka hiki mai lewa ki he holo Queen Salote e koe tau taha i tau holo lahi taha koe FAKATAHA'ANGA i tongani. Pea o lere mai ai he tonganaki, pake whamatala koe ne mau mi ai statistika, toi toko lahiange pe mo ki nga tole he whalaide. Pea ko ane awhi, nau ki whakauli mai au, lere mai ofi mai ki he holo koe ia. Ai keki ngata pe he toko lahi aloto, kai toi wheitu kotoa pe whai huanga ki ai he toko lahi koe ia e KAKAI o kuhu. O ki ai e whakafua. E kaua tongani hili fwoi mea koe ni, he reiti maulunga taha oi huhu. Pehe te tau whalaka tau tore pese te hiwa noa. Ai eko tau sio koia ki he toko lahi koia o e huhu koia ne whai i he whalaite pe toko naki. Pe pehe mo i mo ni te. Tau sio tau toke he toko ono afe po koe fitu afe tupu. Na lava whai ano huhu koia he taimi koia. Oi fuke tau whai ngā whakakata mo tuku hua whakatonga. E whakaosi u tau pehe mani. Ha mea mo toki taria i peke hoko mai whakatu tāmaki. E koe teimi koe na e vai na taha nau sio ke laini na ke kaha laini a taha ke whai huhu. Ka koe anga fukia e tau mo ui u pehe koe toki aha ke kita sio atu. Ta koe u Fiema'U a bito ke whai huhu. Pea koe taha ia ai foi whakailonga o hamai. Pa koe pepe maha whakausi u kau ia whakailonga le lei. Ai si kainga koe u lava ke huhu ki tau huhu malui. Koe mea e taha ku whekau aki pe moe ngongo koe ni ko pe mahu inga. Ai huhu koe nau ki nau tolu tauiki. He ku talu me foki lere mai ini i mahina koe ia ko osi. Ai mau ai mea huhu koe Pfizer, whenga vaccination koe Pfizer. Mau mai koe mea awhanu usila. Pea lava lewa ke ngawe agia ki he huhu a ki nau tolu koe tau tahaua ki he tau taha fitu. Ai na lere mai he mahina ko osi. Pa ko tui be koe au mai koe ia ki he mahina ni. O kutoe tokolahi ange ki nau tolu koe mi he ngahi ako, nau tolu tau iki ange ki nau huhu. Porque alu koe te sio koe ki nau tolu koe line up koe ki he huhu i he holo Queen Salote. O ku maari he waikau tau motu ai, pe u te ai pe mo e whahinga koe tamaiki o ku kei tau ako. Mahalo ke ngahi mea to la lahi peia e whakaosi me
ngahi mea koe he whakataputapui, ngahi mea koe o hoko i he wike koe ni, o ko pehe pe au ia ngā koe kutānaka tiai koe tahe ni wike Matu'Anga, i he tau Faifatongia mai koe ni pia mo tau i whakamamani lahi koe ia o coronavirus pe koe COVID-19, pia koe ni kua tuuta mai ki tongani, koe ke toi aha mea ke whai, kua pau pe ke toka ngā ki nau tau te ke huhu, ke nau huhu, pe he taimi ta tau Matu'Anga ke tau FANONGO ke ngai tala koe ko tuku mai me Pule'Anga ke whai ha talangofua, pe ke lava ke malu ia tau ngahi family mo tau ki whanua. Mahalo pito e kalafi kainga, mahalo koe tiwe ti e koe talangofua. Koe mea koe ko whamalalat e kalafi, Matu'Anga pita kainga mo ilo ki ai, e tau ilo kakato ki ngahi, tutu ni koe ni ku whakahoko. Koe whakataputapui whako ni e kalafi, koe mea ko sio ki ai, nā tau oski i tes pe whakatatu ki mua. Koe. Nā whakako pe whakinia kain ki mua, aia koe mea lelei me me tau e ua koe ni, ai kei maluhawa maa tonga ni, os practice e tonga ni ai, toko hongo fulupe i loto, toko ua noa i toa. Pea mo e ngahi mea koe nei swai ki mua, hao ki he whanau wako. Koe mea koe ni ku hoko mai koe ni taimini, o koe ke pehe o ke whanua. Whakawofa pita. E koe mea tāko toka ngai, o MALIE o hange koe ni ihi o kone whakanea kok nau toi ki extra mile ki nau tolu ia, e tōtū ni koe ni whamatalan kia KALAFI. Hange koe ni. Ngai wharekoloa o nere meak mi hahake. Ka tūtū ni whaku ngofua pia na whakawana ngai wharekoloa. Ngai wharekoloa koe ni koe ku te huki loto. Wai ngai wharekoloa behe o nere mai, tāpuni i au pito behe. Ai pito tole nau ki matapa o whakatau mai pe ki tua. Ai au ku nau au na tolo ki ova he tutu uni ova lele. O lele me kana whingat ki loto nuku alofa ane nai, neongo o tutu uni befoki, ngai wharekoloa i loto nuku alofa ke atape ke whakaava. Kusui au ki ai, me mei peset mahalo hi whanau tāpuni pe ia. Koe. Ai o wakai koe ki ai, o ku talangofua pio ova, talangofua lele, talangofua ova e ai kai ngā koe, mea maari apu te kalafi na ke lavi ke whikauaki moe huhu. Koe whakaha koe e dista mo'ui, e Ameria tu i pulotu, ki mua pe a me koe ni COVID-19, ani hoko, na e a uhake ai huhu manu i tu o ua pise te ono taha. Te gei ke lau ke ie, kai ngā, ka lau he taimini, tau o stokota tolo he hiwa o furutu mua taimini. Koe. Koe ki mau ki whini matua ka lafi kau he alu holo koe ni ngai whitu u o whai huhu. Tamai e. Koe mauat ke he koro. Koe mau tūre mohe. O uanga ki whitu ko taha. Tā koe o anga me toko taha ko ewe ewa be ia. Mau si tā ngu tuai pe ke hao ke taimituku. Tari ka hu. Mau alu holo whenga ke hao taha. Tai mini. Mo kataki o ki unu atu. Koe whiteke te kei koe hu mai. Koe sko tupou. Nai lafi kia kalafi mahalo koe, puhu toko lahi whapoi mui. Toko taha whitu po whake kore sia koe ni. Tau tahaua ke tau taha whitu. Anau whatu at pehe whia whasapate, huhu ai pehe po sapate, tau tutuku ane afi. Tamai e ki wiki ke koska tupo. Po au na te whakahoko hoku huhu e tahaua atu apo ane po. Koe ke po sapate, po ta atu ai pehe. IKAI te ange mai mātu atu ai a kore ke nau huhu manau tau ia. O kau he huhu. Koe. Koe fui mea Matu'Anga au pito e whakaspeka. Pa ko pehe koe fui taha ene ka pau te tau whekumi ki ha mea au pehe guainaha no ola rere, guainaha no sai. E koe teimi lahi whuku, koe teimi hoko ai hangahi whakatu tāmaki po hangahi mea peheni. E tawhaki ko tau koe ka hano sai ona ia. Ka koe tau sio, guainaha no sai mea koe iyo koe hano sai. Ko ne hanga whakaaki, ai toko lahi kakai koe ne kei ke huhu. Pe kuhanga he mea koe ni o whakaha mai, lahi whoki e tipeiti mo whelau aki, whikaoki mo nau tolu koe, nau tui tolu ke he huhu, mo nau tolu koe ke nau tui whakalotu mo ngai mea peke he huhu. Uhanga he mea koe ni o whakaha mai, ta koe koe toko lahi kakai a koe ne tae huhu, koe koe hingai koe nau tui, maha koe tae ilo pe tae tō kanga pe koe ni hia whakapiko piko mo ua nau tolu he nau whainga ngā aue. Aia uhanga he mea koe ni o whakaaki mai, ta koe koe si toko lahi o nau tolu koe ne teki huhu. Ko uhinga bea ko ta to kanga ko uhinga ko na tui ki ha isi ko ne tai ho e frase ma ko e ko tai ke li mai be ki fui me ko ni na to ko ben ane fiafi e
he kono uhinga o ta TALANOA'I he isi koe ni o hu pe ko isi ni na hawa ni fiafi I he rea I he retio pa ko tui bena asbe mo I he televisione a palestini ko sa siliana pe ko toki fanongo hanga tonu ene a kuia pena fai ko hale a pe ki mua ka ko toki fanongo hanga tonu ia he rea ko ia a taki o siasini o popo mo tala ki kakai tala ki ka wesiliana mo ofa mai o tala ngofua ki kai tutuni ko ni a Pule'Anga pe ku hanga he siasi o popo I he wikai ki ha me he tutuni ko ni fepaki mo na tui fralodu ko ka me he ni fatatau ki la wena palteni ko fepaki mo folofola mo ngai u tui fralodu ko wesiliana pe hangale me palestini o tapou ki kakai KEMOU huhu pa ko me ko MALIE ta frausi a ui ki hene pehe ta ko wai be mo ki ka fe ka uia I wesiliana una na ki ikai ke na huhu ko inga ko ta tokanga na na ta huhu na tol ko hina na fagi tui fra foi du pe na tol ki me fralotu pe ko le ko palestini na hena MALIE ne pe sai beia ta o ta hena pe ko tui I whakalotu whakafoi tutui. Ka pau, ko e anga ia ho tui whakafoi tutui. O ate maututuni ai wesiliana, as whae mau whakataha tala siti, whakataha me ai komiti koe konferenisi. Pe ka pau ho tui au ia o kukehe. Pe ke kahataki atoa koe o alu ki api. Me api koe uke nofo e koe api au e siasi. Mahalo koe nai kau ai pepe mai arata ko whahanga au e kehe ka tuku mai. He koe tu nene o ratu me siasi, ko manatu ko ia o ta wesiliana foki whakaosi ka ko manatu ko ki ngai tau mai ki muni u te ki fanongo ha fahinga lea a pou pe ki ha mea ke fai o hanga tonu mi he palestini ko ni hanga tonu pe wa we ki no tra ka pa ko te ke fie huhu ko ko hinga ko fahinga tui pa ke ka ta ka tu ki a tu mai api asi ke alot ga fa fikau o gune popo e mea koe kumautala atu. Koe mea na toki whanongo bea ane fiafi e whakausi, Malo tito e kalafi iyo, kau e mea koe ai no TALANOA'I Lahi. Pea tene na mauhala ni ihi, he kuai ngai whakalea ke heke ea ni whikau aku pea mo mea koe ne ai paisteni, te vita koloa ia havia o se spuisi lina tau taina tonga. Au ka pau te ke whanongo he ene lea ka kato ke kainga, lea le lei au pita. Pea whakaapa, pea ngana pe. E kalafi, ko seswe siliana taina tonga, ko fia labia ke whelalavi e mea koe ni. Koe ulu koe o seswe siliana I tonga ni, koe tui. Koe tui. Koe ulu ia seswe siliana tapange pia moia. Koe pea palestini le wafoki ia. A ia, oku laini tatau e whanonga koe ne kau taki. Koe ulu koe sia esi, ne stofolofola, ke kau igno pere. Koe tau whakataha whakano pere, ke ke o tare au ke me ama no pele te ki huko. Koe ulu koe se se silan tau taina tonga. Koe prestenien tau be koe hoko haken. O me ama be moia whanonga be fui lain tatau. Koe mahina be ne tongu be wha a prestene vini ka whakau ki lavi be ke mea koe. Koe ni ihi koe unau ilo lelei koe ai tangatai prestenita pange be moia. Koe ke nau ohovare na tulu whainga tutuni koe ni. E mea koe whemea tutuni. Ka whainga tuuni ngari taki. Wai ne tuuni ka lafna toki osi. Teke tō mai GOV'T. Koe whakataha kuata. Koe anga mahini koe whakataha kuata koe se suisiran tataina tonga. Oku ngahi kai. Wahi ke ngai ngā lotu. Kia taki fia mai whaabiri ngai poulu. Taki wanoa pe fia o mai ke kuata. Koe toki fufua hoko ni mea koe ni. Tuuni paiseni ki he kau kuata. Ai me kau nau tolu pe whaka whai whakau. O tokanga be o me toko no mo api ke malo lelei he ke te whanga I mea kai. Ko whainga tōtoni koe ni o ke whai ngofua ia he koe tradition foki. Ke te ato ala pe heki ai. He mahino no haa. Ta tau bengu whime koe te kosi. Ka kukuongo I kalafi. O tau whima e tatore ha oni a whainga taki pe he. Tōku mao ia tatau ai bebe whe ai fuoroa no hoko koe fu culture me ko ia ka pau Fiema'U ke liriu ka lele do tolo ai ke whakahoko. O tui o
me ko na ke lavi ke po si wai ko la no koi talanoa au fra au si pe mo to ta ko to ta we siliana to ta mi ses ke pe ko ne matalano po ke me ko ne uaki lea mai be ko ne tala mai ko na tula na takilele ko pau ke ne fai tu uni pe aku baru ta ngo ibe au to ta we siliana ko ngo ibe au io ko lea mai ho taki pe aku ne ke ngata pe ne lea mai ko tu uni ka aku ne o mai fa matala mahino tala mai ko ka hame he to hitapu ten tala mai ke tu o ka hame anga tau tui fakalo tu ko ne hanga ta o fe me ko ia pa ko ia ko ne uki ke ka we siliana mo ka taki ka tau de fito ene hanga pole ha kau fekau na to ohi he me ko ia mo ka taki ato o ho ko tahia ai ngo fra fia pa ko hunga foke o hake me ko ni ko sio ko ke me ko na ke talano ke ki toloa ka fu kolisi tokolahi au bitoia ai kau fana wa ko pa ko kolisi foke we siliana ai tau sio ke tatau ngai tu ni ngai me ko ia ufa hoko ai kalafi ko mali abit ko VAA'I ke me ko ni ko ko ha ke ka kai to Lahi fonua Fiema'U mo ne ngona be ko vitaiva na kau he fitu na to Lahi ta no o fi ngai fare kolo o hofi KAKAI ako fanongo ke me ko ke o hake fa poto tu ni ke ata pe ke frava ngai fare kolo kai ku wai no tu ni hu be to ta ki loto ka ko vakai ke o ho ni kalafi o wai siasi o na fai na to le me ko welfare I tongani ko sa mamonga ai ko no to fa ko me ko na yang ko ni tu ni piso pe ke ne woti weekend ko ni tau me ko ni ta ngai suka mo ha crack ko lace ko mawa ko ne ni me ko ni ko no fa ko be ko me mi pe ses ko ni ke na ka he o ko ni uhi ko na polo kala ma ko vakai ko ha me ko ni hangi na ses ke o ko hinga ke ai welfare mau be ko te ko me te hoko ko ni ka te au ia na to tonu ke fai pe he mga ses ke he ko o we ni no be sa ko me ai mamonga ko fai fakau hala ia ko ke pe ko me ko ko fakapoto o me hangi ia ko mau hala ko na pe he ko whakahingo ka whare lotu o ui ko sangato pe ko Saint pe ko Saint Peter's ko mea tokua pe katolika ko England mea kristiani ko toa pe na hanga to po ni mata bang me po fonua o whakamahino mata mea ko ia ba ke le whakahawa fa mai ses president ta daina o pea wa no hingoa Saint Paul sa pa ta pe mo welfare ka inga na ho dai ni o ko hame afaka mamo o me afaka whakapotopato ko mahu inga ko me afaka to hitapo ko me afaka kristiani pa ko me ko ia o ko ha abitu hawia o ha fai na siasi ke na fai be ko me afaka to hitapo me afaka kristiani ke fai siasi ko to ape frasi fai ko no traki mai ko ia o ma ko ia coronavirus I tongani he falaite na mao pe mo ku filmotoa mao ave ai matapuli ke ave ke sio ke clinic sio ke toketa I koloni pe clinic me na o vale ma hua to ko ia o fatatali ko ke sio ke toketa ai fonu ko e KAKAI o si line ke fai fakatau pa ora to ke o mai fatai foi a kau pa pe tu ki tai ni ko me fonu mai KAKAI ta mai dani ko me e ua ulu aki ko fakatau ko mask ke tu mask me no wa panatolo tamai dai ne fakatau ko ngai upuha panatolo ni o ku mau tal hono tau hi he mahina fia ha ubeka ka endi hi no me fakatau ka to e fupuha gi fin e getana ai fa ne fakatau ne mask pa ko fanongo ba ke be fia ba fa dai ne no ai ngai upuha ko e mask ai nge o panga tolungiau e ala whakamole ko ila ko poha e fia na nga whakatau. Pako e ulu aki pena pe mani mea mafa mori ka ku paupe ko e ai panga pe fine iki. Ko lea ko ni fine iki une tala mai mea pe fine iki sai pe ke tau ai pe ke tau hao pa tau malu. Sa nge no tuke se ni di pa hoko ma mate e ke me ke whakao ngai ke se ni di. Ka ko e tahai e mea na whakatoko ngai hono o hofi ko ia no whakatau e mask pe to Lahi hono o hofi ko ia e panatolo
Pe a mai koe ke pongi toko naki mahalo ki MALIE hi fon ofi koe ngai ufale koloa. Hena e ufale koloa ene adviri e ko ose toilet paper ia. E na ki lahi pe no whakatau e moa mo ngai me toko ni. Ka koe ai kamata ke ongo he KAKAI o tawa e ke iava pe ufale koloa koe ni e ke ilava pe ke whai whakatau lolotonga ai lockdown koe ni he fui mahina e taha koe ni e. Koe ka foku me ko sanitizer ko ia ai ko nima ko mas ko kalafi ko o se ngai fare kolo e ke te ke hugo ki loto o whakatau ka po ke ha mask ai ko me ko ia hange ha me ko pau ke whakatau e ko ho mask e kai ko maria bita ngai stock ai ni ka business hu mai foke ai sanitizer pe mo mask mo me ko fika mo COVID pe foko to u ia o se na ta we u e ni ko tai anga mo le paanga au tau pe fefe a hon o si aluga te o me ko fafata pe paanga e ua ai ki mask ngahi fare koloa la ko e mahina bito kalafi ko fefia ke famalo ke Pule'Anga te fiti ke Fakalelei'I ko to nga ai mo vete hola ka ngau e ngai fare koloa ke whakapapau o koe ke hiki noa ia e ngai fare koloa ke KAKAI ko hika hoko mea koe. Isi o mahu inga au bito ia. Koe, pia ko na o toka ngai kalafi kosi. Koe ne maa ke pia koe aho e mahino GOV'T, a toka nai ki whalaite. O wale pia kamata ke puri ngai koloa ni i. Puri whakafoki wha, ai ko hono puke. Ko hono puke ko ia, koe puke ko ia ke, ai tato eka te me o tamau HALA. Puke ngai koloa ko ia, o te ia ki whai hono hiki, hono mo ni ia. Me hala kotoa pe ia ngai whakoloa kotoa pe, na uswi no ngak whoki. Da ngau e wapi a bita, kai put ngau e Pule'Anga, me whau mo e tohi. Whau mo e tohi ia tu whaki o i ngai whakoloa, whakapapau i mea ko ia. Kone ospe ngai lau hoa, toi asi mai ngai koloa ko ia. Ai o mahu inga bita mea ko ia ko i, ko e o si kai ngā KAKAI whanau de nau fua kanonga tamari KALAFI. Koe. E whakasi pa o ke kau whakoi pa wai whakamalo ma ke hea ke te koe, o ke kau koe he toa taha na e whai whakatokanga mai. E taimi lahi ki he ngahi mea pehe ne hoko. Pea kou tui pe o kau e hanga he putunga ue whatonga e ngai whakatokanga mai koe. E ko koe whuku ke takai olo u wharekoloa pe o ke ilo ele re anga tunga koe ai ngahi mahu inga ma ngai whakatau. Ko whanonga piko he mea na e hoko ko lere atu lewa ki wharekoloa se aina. Aina whakatau puha moa ai he wike ko o sipe. Na e panga nime nima. O lere atu beke o eke pu whiha puha moa. O kei nime nima pe. Ka ihe aho pe koe e taha. MALIE. Toi lere atu ia ku o si ono noa. Puha moa ia. O sika ke panga nima. Ka ku mone o pito ho laupa ku o ku tau MALIE ia he ngāwe koe ni ku whahe potu ngāwe hono. Hono moni toa e mea koe ni he kui koe ke tau loto tau tolu ke hoko ai whakangata koe ni mo lockdown koe ni koe mea ke toi whangata ia e KAKAI koe uhi koe koloa. Malo apito e kalafi, malo lain lahat pe mo e mea wini kalafi kotonga te tānoa ke mea whaaanga koe ni koko mga whaamiri. O mohea te au ku tau si kai ngatonga i muri lahi apito na uri whaanga mai kalafi ke ona ngai tonga ni pe ke ngahi tokoni ke kwa mai ke whanua e whaatai koe ni. Koe ia. Ko statistika koe whakausi mau mei he whalai tepe. Panaki atu pe koe talanoa ko tuu te coronavirus i he aho whalai tepe na ova i he paanga e 3 kilo. 300,000. Na e o mai, o koe kahi panga ini o hau transfer ma koe whakapangi ke hau koe ke totongi mo ua mga mea pe. Hau hanga tonu ke ngai u family. Aia koe Western Union ni, MoneyGram, koe mea koe nene hau me DigiCell. Kono whakamapa opo koe, o whakafuafua koe, o aho whalai tepe. Na ea o tolu kilu pa pehe koe toko nā ki ia, ai whoke ngahi u ngawe anga ena e kei ke awa, na tāpuni wawe i he aho toko nā ki. Ka pehe na e ua kilu, ua kilu i he toko nā ki. Ai ka tau pehe peka whi aha pe ua, koe o mai pa anga koe whi aha pe ua koe ane 500,000. Pa koe ke tau ilo e tau tolu te ke mau ngai statistika koe ki ane a whiki he moni te. Ka kuhanga he mea koe ni, koe mea ko tope fu, hoko tau whanua wai whainga
whakamatala wai whahinga whekau mune tala mai. Peko ha whakailonga, Hanga he mea koe ni o tala mai, ai whakailonga koe ni, ai kei vāwhi koe e tau no fō, mo kei tauhi vā, mo e ofa aki o hoko, tau kāinga i muri, mo kāinga i tonga ni, kei ke nau toe eke mai nau tolo ha mea. Koe ne whanongo peko ku hoko, ai mea koe ni, koe nau whakamu beke whai hotakoni mai ki ho nau takitaha whaimiri, ko o mai e paanga ia pea ku o gai whakamalo ka teki motoro koe no whai muri ho mou kei manatui ma tongani ki manatui ma whaimiri moho mou kei tonga he koe tonga koe mea tau ilo ai koe lava ke tau whaki ofa ki ho tau kāinga mo e whaimiri ke lava ke nau maumonu upa koe mea pifoko uko koe whakasu koe ngai u whaki koe ni ke ta honga whatongai o kai koe whaki me he whonu to koe tu malie koe whaki whi lau lau. He wai ho tau kainga i muri unau whengataha ia pēmo ki nau tori he taimi koe o e ngahi lockdown mo e taimi koe coronavirus. Ka koe nau wala hifo nau ki katoa koe ki mea si o nau mau ka nau lava whai lau lau ke whaki mai ki tongani. Pea koe ia watu e whenga whamalo maa whana ke tingi nau tori muri ke ofa whanua au whai. Koe moni abita whamawhana abita kainga. Ke paanga e dano ka kalafi ko te fa mo fa mo le lahi kalafi ngahi o ku mo ka mo tolu ai ai ka kai to tong pe so pini muri ka ma i tongani ko e to paanga lahi au pito mo ia e ko be ko to ka ngai hoko me pe ni ane ko pe ko ku lavi ki ai si ai ngai family o tongani na te ki te fu fa fi lo aki mo e family muri lahi pe o ko family of family mama o be ka koe nau si i whai mai he tokanga mai ka ki nau tolu koe ni tongani. Ko tu koe tai mini wakai, ki mo tolu koe i muri, mo Fiema'U pe, he koe ni kuhawa pe ngai whare koroa, e maku pe ai ngahi mea toko ni ke wha amu mai ki ina sei ho o Matu'Aki pe ko family i tongani. Pea mo ka inga whuko i tongani, o koe whuke tau kainga i tongani kalafi, na uhanga tau puke whenga Malie koe ni, tuki tamate i hona whangi koe i muri. Ang mahino, mau inga peke te ki whakaputa pe masi ni hia ni. Hangai koe mea koe nela wika kalafi. Koe whainga paanga koe ni whaka i muri. O ku hau ia me he aha ke he whaa i he ea o putikiri e hiva. Pumboko au pito o alo ngā ui o po ui. Koe kalusi whai lahi au pito. Nā ke, ko tau tonga ia hangai whai ke ai lawe. E glako pēmua ke o fie lavi ki whikau aki pia mo e mea na ke o hake ane nai nea wapi ko tu whaki atu ia e ka inga ka ku mahu inga o ku tokoni ki whakaloto lahi o ku pehe o se kau frontliner no CV ka kia hataha e positive ku nau negative ka atoa pe e ka inga koe hange ne halingi lolo koe ka hatahi o e hanga koe whanonga si kakai whanua ki pehe mai ato ki tāpure SIALE AKAU'OLA ai foi se tesi koe hai whakamatala au aneafi. He koe nofo e whanuani, nofo mo tairi. Koe whanua ko tō pei mamani koe e mahaki koe ni, na e kamata ki pe toko taha. O alu ai. I he ngai whanua e ulau miliona, mō hono fu e lia, pelelei me kotoa. Ko ki i taha kilo, a ki i tongani. Koe toko taha tatau pēni me ne kamata mea koe ni. Pena e whakalongo e whanua, koe ui hange koe mene vila kalafi. Nai hau tamai koe ni balai whakapuna. Nai kau ngā ue ai, nā nau wā ofi. Kei wike amanaki. Pea nā tari e whanua whakaongo. Ka pau ko toi positivi hataha kau frontliners. O hau whuke ki tua ke community ki ono family. Pehe ni whakapo. Koe tau lava ia. Ka koe mene hona fi, o koe whawhitai. Au koe whuka amoe pe ai kakai whanua. Ke tu umak moe pe tesi ko ia. Pea behe whoki. Ke toko uangi au tahanima ko ia. Toi ngā kau pāsi sep nau tonga i loto e kalafi. Ko ia. Nei whanongo, pēo sio tonu i he fo i ongo. Nei, hau ia me tu o Pule'Anga. Ngongo ko ia, na keki ngata pehe ni asimai he ngongo ko ia CNN. Kai toi asimai ia i he ngongo ko anu usila, e ngongo TV NZ, Pea koe, o ku hange peha fo i headline o fo i ngongo ko ia, o nau pehe pe, o ke iai pe I hope a tongani. Na koe tesi koe ni koe na e whai na alawa ke negativi pe.
Ai wai fono uhinga na pe na ikai kwa ke tonu te si pe ko uhinga taha io na tonu pe te si ka ko hanga ko vailasi ko ni na ge mo he sino te ko taha ko ni ko osia mo fai fra uhinga ki ai ko whakamatala koe na whai koe toketa siale AKAU'OLA ai ko CEO whuke po tunga awe. Ko pēr whakaosi utonu ke te whai pēha ki lave nou ki ai. He kohi ala lere tautoro ke ngai whakauhinga kehe. He koe mene u hoko tesi positive toko taha koe ni. Kai he tū koe au mai ki he taimini o te ke puke ia. O te ki neongo ia no sino pa kuai foki ai video me mene o asi mai ai ki itama o ne tala mai ia o na tesi foki ia o positivi ka koe ki ha ne ongo na kono sino o asi mai mahaki na fai fehui ko ni ki he toketa pa ko tale toketa maha o tonu ke tau puke peia o sio ko tali tonu pe moini o ne tala mai sai koe uhinga e ua ulua ki ko hui ka fu lelei ko ai huhu malu ko na fai ki to ta ko ni arati ki baila sia ko baila si vai na ne e ko baila si ko baby virus porque ki baila sanga ki pepe vai au pito pe lava pe ke hanga he huhu malu I lo lomi ai baila si ko ia o ke lava ke asiki tua fai longa o hapuke ko me tana ne to lava ki ai na ne pe o ku malava pe na ia e vai lasi pe ko osi mateia ko ne foi le whakapalangi pe a dead virus ka aratu ko sivia o gei iai be loto ai DNA ko e foi vai lasi ko ia ku mate o gei lava be ke mau positivi ai ko ne whakamatala whakatoketa ki uhinga ko ia ko ke puke ai da masi neongo ku tonu ke tuange be ngai aho ka ko lava me fukene aho fia me ne tu uta me ko ki tonga nio wa mani ko aho tu siten ko ne whakamatala mahino ne tala mai ki tau sio be mahino ia ulua ki na lele hono huhu ki na masi ko ni pe ko me hono wa ko vai ko e vai la si o wala pe ke revert wala pe ke lava ke taime wala te si o ikai ke to positive u negative ia pa ko hinga mahalo e foi ulu iongo na usio e TV and CD asimane ha umesi ni na pe o ke iai pe amanaki atonga na ko gi me a ko ini e ala pe to whakafoki pe atonga ke na o ke COVID free pe ke iai ha palo pale mai me ko nga fuke ta amanaki mo nga ta ulotu ka ko ke tonu ke hoko me ko ya ka me ke ta to kanga ai ke me ala hoko Kai ngā o toe fu whakamawhanangi whakamatala koe ne te whaet e KALAFI whikau'aki pia moe mo osi mea lili me pe ki ai koe to koni ai pe ke whakalotolahi ati apina ki si ngai tamai me ngai whae whikau'aki pia moe mahaki koe ni ai KALAFI e malawa pe ia ke taimisi ia me heni ka poe sai ai pe ki tamai e sivia tuku negativi ia patau te whokriwa pe tau tolu tonga o hao me COVID ka mune hanga o e ka inga wei ngai mea lahi ai hange ko sio ke me ko manatu ke tahai ai himi o se leo ko fu le ko ko fai totoka lai mo vai ke fono ai uluaki to me mahaki faka au fa ma man lai ko ni o mai ta me ta o ua ka kata tau o si ma ko te fono to pe fono fa pe pe ni mana tau kau ai me ta o ua ke tau te sai osko ia pa me mahaki ko ko nea umai mo vai kai ki MALIE te fai to be mo nea umai au mai ki baby virus au vai ame fo mata on koko ke he te ko nea wa ki fisi au ke ngai fono e ko au ki ai e ki hange pe nea ke fai to pe ke pe ke ya umai to ta ko ni na te ki uak apa to pe to ta ko ni na te ki hu pe malo he virus ikai ko ku ke bo ni ko na nau ha te tau whiwhi. Whi mea kono koko hange ni ha second morning te mai pe mo e whatoka ngai taha. Ko whanau ane whamadala e Minister MOALI pa ko lele he hala fau mai I tataka motong. Ka whare maha ko tataka motonga o tiu ia ke ave ki ai I peheni. Whaka o whawha mone no ngā. No alo au ki mui
Whiunga me toko ua noa kai. Lava toko ua noa kupuke. Peke una wa o puke ko he GOV'T, ko facility e taha os. Maa mai me haki. Aia ku toi hoko e mea ko ni alo toi matiu tiwani. Ngā ka pare toki kau kai ke toi baby mai raisiu ki whekewheka ku tau toi whuk matiu tiwani. Kaya nei ia e. Nei ai fuke whihui, porque whihui mahu inga o pito e. Koe hae mea na tau tae tokanga ai ke tau tukuange ke hu mai e mea koe ni. Koe hae ngahi u stepu mai ngahi u process na whakotutu o haa mai ki vai las koe ni he sino e toko taha koe ni o au mai ki tonga ni e. Koe mea mahala utonu ke tau whatonga e mea koe ni. Na talu pe me mo me talaki me he potu ngā ue. Ta koe minista mo ui pena ne tautou talaki. E ne pehe koe koe isi koe ni whikau ake mo hatu uta mai e vai la siki tonga ni koe koe pehe kapau e tu uta mai. Koe koe isi o e kapau. Na ne pehe ia, koe anga koe tu whakamamani lahi mo e taimi e whaia e whefolau ake mo he mea pehe e ai e taimi e tu uta mai vai la siki. Ka kua pau peke tau matiu teo ki ai. Ai e kono toi ai e taha. Nei ai pe mateu teu ki ai. Peko mateu teu lelei, ka koe nei ai mateu teu. Pea koe me e koe ana o stalaki me pe me mua. O koe ko hakapau. E hoko ia. E ai taimia e tu uta mai vai la si a ke he peku tau. Mateu teu ki ai. Peko mahala kono huinga ia e taimi koe nei hoko ai no talaki me koe whalai te. Uke ki oho hola kakai. Kuna osi amanaki pena tole hoko ngai mea koe ia. Pea toe kawai foki mo e mea koe ni ki he huhu. Kau ia he foi outcome lelei au pito o e isi umu koe parapare ma koe ni, eh? Koe ngau e lelei au pito ko te mamata kita e kalafi e pongpongini. Ka inga koe fuafua pongpongi lockdown ni fokieni. Kau tau malui whanua e ne awhio, pono ngai polisi, i he hala Pule'Anga. Ka ko ngā lahi o loto nuku alofa central o ku osi bloka i au pito ia. Ki mua ho hoki ai, pau ke ange ho hingoa, ya mo uhinga koe o ku ke hua ki loto nuku alofa. Ka ko whakai koe ke hala whetaki nima ma ngai whakataha. Ai tau mauli whanua e nea whio, ko ngai polisi. Koe mea whawhiawhia ia, no tauke māu koe ia. Koe toi mea taha, ko unofo whakaukaua, ti ngai whamiri koe, kau frontliners. Koe, ko mau tolu koe nga ingai tua. Koe ki mau kau he ngāui koe ia. Mau tataha toka ngā pwhaka mau tolu. Aga tau koe te whakaukaua ke ni i koe he laini uluaki. Koe o tonu ke whakamalo ia lahi ki nāu tolu, musi o nau ngai whamiri. Kalu se whai lahi. O kia e lava ke mau ki nāu tolu kau nau whai. Kai koe ia pe. Mana tui ku nau mawahe monu ki nāu tolu mo nau ngai whamiri. Koe ki nau te hapu toki api. Nau nofo ai pe o korantini ai pe mo ki nāu tolu. Pea mo whakahoko e nau ngahi ngāue. E kalafi koe koe tā taimi e konga uruaki koe ni. Ko fie lawe pe ki he ko ngahi motu na te ne nai ko tonga tapuni pe whai lockdown koe ni. Ko sio ke mea koe ni kalafi. O te ipi whakoe whangi motu ia. O ku lava pe whangi FAKATAHA'ANGA, o hape ke pōpa o whalau beki ai. Mahino pe tau kansiri ngahi whakakomei SIALE. Ngahi whakalala i ta pāse se ka inga. Tau koe ki motu ia ko atata. Koe pe KAKAI ai. Koe ki motu ko eiki. Pea naa mo ua mo haapai kalafi. O kulama pe ai ki whakawhakatu uia kau tau daia nau alu na tolu kia tau maa tau peo alo peo au kia e. Kai ko ka inga mea koe ni e tipeni e ku wakai ki aimbe kakai koe motu. O mahino mahu inga pite kakai koe motu ke whanki waka koe lama alo pe e ki mo report mai ki nā tolu ki mua nau tu tātu koe ki homo motu. Koe ni he ku. Koe uhina kou whai lockdown ni pita katapuni hoko mea ita katapuni. Paka pone ka alat hada hapi tonga dapuni. Ke whanki motu koe ni whai kei lawe ia o pe ki ilo kia hata. O kutotonu ke whai whenga a koe ni kalafi. O kuala ke whakamafola pe ai. E ala pe. Ai ko mahina pito pito ai whanki motu ofio koe ni i tonga tapuni. Koe ia. E whakausi ko uilo pe ku talo mai ta taimika koe me ta hako pehepe ki toi whai pēna whakamama whai. O wai fuki ai taimini he tau whahinga whiohi whakatonga wenga he taimini he tau te whita ke taimu hoko ha mea haka whainga crisis peheni o tau whekumi ki hangai mea ala as whakaori mai ke tau ki MALIE ia uhango e laua e mo toka turi MALIE uhange ko mea koe ni
ko whakatonga ia o bangmao e malie a guia he whakatonga i ai tui koe ne mask he e whitauraki mo e kaunga me a ofi ane afi o ku ara tau mo whiri mo tau whitauraki me toka taha koe ni kono mask o na masi koe toto atu e ne whakaofo ofa he papeto ma wa nei fe tama ikai ko ke fata ne fale ko na tui peni alo ke fale tui e mask ni pe kono totongio ne u ringa ua e wai mask a u fa ka fo mata be ma ko mask ni ke u mask a tawanga e me mask uri he ta ko lava be ke lanu ke anga tu ko e mask o ku fa ma wai ke te fa ma e ku ori ia agua pa ko he o sai ta wa dai na begita ke te mas ne ngope o ku malu he ka i he taimi ta tau fa o si o ku mahu inga pito i he ta fa tu ku ia e ta talanoa ki me ko ni ke o mua e ta taki kehe pe ta taki hala i a tau tolu i ha fainga fa matala o ke lava ke ta mau official o ku tonu pe mo on e ku kamata ki aure ngai whamatala ia o pehe ko loi pe ia ai tesi positivi koe ai toko taha koe ni o uai uhinga ia ke tolo ia whiriwharerea lele ngai u whamatala ke he pa whakanatula pe whake mea koe he lele he platform koe ne social media mahalo koe mea koe whaikea ta whakatokanga tau whanongo mua ki he whakataputapu koe ni uwhai tau whenga mo ke malu i ki tau tolu ai ke mahino ko tau family mo kainga ko tau bek tau wafia ko na os mau e huku malu i whakalala ai whiohi tokolahi tauhi ke malu whai whangi mea koni na talo no tala mai mibu ano whano ai ke maa ni ma tui e mask he ngai whaitu koe u te aluge u te lava ke te whiohi ai mo e kakai ke he pea o ku mahu inga ke hai mea koe ia tuku ngahi talanoa ko ia koe uti ke mahino o ke taulere tautolai na taulere tautolai o fai whakamaha lo o hange ko i ha foi faiva lo tonga pe lere foi faiva ko tauliriu e tula foi faiva ko ia o taulere tautolai ta ko mo onia ta ko mea o hala e ko tabi mea ko ngoi i he taimi ko ni he tau laka whakataha ki mua ke whakamahino pe na ia hanga i whakamatala u ave halai whika au mai mea koe ni ka tau pou pe hanga lau koe a Palestini o sasu siriana tau talango fua mo tau tu whakataha ke pou i e koe tau pou i ke malu ho tau whanua pe alawa ke tau hoko atu e tau laka ki mua Malo pito e kalaki dai whio i e tokota ke English ka ako pe e lava tu la hoko i pe CV koi whai e CV aho hiva ai koe monite o i wiki ka haukaina Peka tari koe mdista ako, a wakawa me liku nane pehe. O ne tuu he taimini, o ospe lockdown ni a koe ni aho valo. Ai koe sāpati a koe, po sāpati koe o wikeni, pene pehe. O kei tuu whainga maari e pehe ke whai pe CV. Treat pe, ai pe wikeni a pe hange a stati wike pe a whanau ako ke CV. Ea o pehe ke lava pe. Ai koe aho hiva o whai e CV. Ai ngahi ako, kainga, ngahi karaspi olunga. Pea whai ni mai whiwharearea e aho taha walu. Toi whai aho taha walu. I he ene pehe, o koe ke uhinga maari e ka te au e ngahi tuku aki i ko o hake. Mi whakapolitika repi mea koe ni, pa ku wahangu lawi ka kalafi, whakanatula pe o hokope. Koe uhi he koe mea nia, o tonu koe nea o nei ke po sapate wikeni, koe kuongo i. Os clear mea kotoa. Os se lockdown, os negativi, toi foki pia tonga ia o 0 case. Lava e sivi e whanau e aho hiva, whanonga i wika hau. Hau atu ke whiriwharearea i aho taha walu. Kalafi koe whaka o sibe, ko nofo whakaukau pe koe hafo i me foti pe hemi, ke ai ke kau vouta koe whiriwharearea. Ke o whi. Hange koe huhu. Kau whaki huhu e peseti, na tau ki peseti maularo. Hoko pe koe whai mea koe ni, tau puna kati pe tau tolu, o me peseti te au. Kainga, koe whiriwharearea koe me atatau. E o mai e kauresi se tau toko ono mano. E o senge whiria, me toko tolu mano. Ka malo ka o toko tolu, o mau hawai ua. Pa mu whaka utange, o ka pau e ala te whai ua ko o whiri. He whakatae tae ku haa pe whuki, ma tae tokanga pe tonga ia.
Koi. Ko ke kapana ke hopa ko a mea ko ni ka ina. Te utalatu e ke whanonga holope i hono ngā furutupu a pesetia ka woko houtu owa. A kahi he mea ko ini. Ko ia out ke whiwharearea ko e mea tatau. O ko tokolahi o tau kaina pehe. A ko na whane whakaukau a whai ko aha mea kaina e mau he mni tau naha whainga whaunga e lava ke hawen i koni o hange koni i koni whiu teke atu he ngai station konu whai hongu ke nau ki ununa ki tua ke pehe whiwharearea he whanua ni hatai. Osu koto e kakai ki ai. Mas pala ko kato e tatai, ato e pe tala mono kaina, o e keyword na makamata ki ko tala ngofua. Ke ngai tutu uni, ai ni tau whanonga ke weekend he lockdown, tala mono atu, ki ngai whafongai tamai, ngai whafongai whae, mo ki mo tolo ko toa pe mi atina, o mo tauhi tau ngai tutu uni ko whahako mai me ngahi, wa ngau e unau tokanga kina no malu, i tau ki whanuani, mihi COVID-19, kai malo bita ho mo me mai, ko e proklama konga ulua ki eni, o e weekend ni, ka mo mea.